Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithanda ukuba sibonge ithuba eliqhakathekileyo esingena phakathi kwalo ukuba sifunde ilizwi lenkosi ngosuku lwanamhlanje. Sihamba ngaphansi kwesihloko esithi sona Kasoze Enze Lutho Engathumelanga Abazisi Kuqala. Kasikhothamise namakhanda sikhuleke. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyakubonga ngendlela ephakemeyo ukuba ukhulume lathi ngosuku lwanamhlanje. Sithungamele ngamandla kaMoya oyingcwele, dumo lonke lobukhosi bese kulethwa ngakuwe. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Nxa sikhangela lesi sihloko Kasoze Enze Lutho Engathumelanga Abazisi Kuqala, sifunda encwadini ka-Amos chapter 3 ivesi ngelika 7. Uthena lapha umprofeti u-Amos, impela inkosi uNkulunkulu kayenzi lutho, ingazambulelanga inceku zayo abaprofeti imfihlakalo. uJehova kenzi ulutho lapha emhlabeni, engazange ambulele abaprofeti imfihlakalo. Konke uJehova azakwenza emhlabeni, uqala athumele izigijimi phambili, uqala athumele abaprofeti bayekhuluma phakathi kwabantu, ngoba yena ngokwakhe kangeke ehle ayekhuluma labantu, ngoba kakho ongabona uThixo ngamehlo aphile ephakathi kwesono. Ngokunjalo ke bathandekayo, engakaze enze ulutho, uJehova uthumela abaprofeti kuqala ukuba balethe imfihlakalo yakhe phakathi kwabantu. Nxa sifunda lapha encwadini ka-Amos, ngomunye wabaprofeti ababizwayo nguThixo ukuba balethe udaba oluqhakathekileyo phakathi kwabantu. Banengi abaprofeti ababizwayo. Ngabalisa usukela khonale Old Testament, oMosi bebizwa, abaprofeti abanengi babizwa nguThixo ukuba balethe udaba phakathi kwabantu, ngoba uThixo kangeke enze ulutho ebantwini engakaze athumele abaprofeti. Umprofeti wAmos uyakhuluma, uthi yena impela inkosi uNkulunkulu kayenzi lutho ingazange ithumele abaprofeti kuqala, engakaze athumele abazisi ukuba balethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Engathumela abatshumayeli, engathumela abaprofeti, engathumela izincwadi ezibhaliweyo ukuba ziyefika phakathi kwabantu, abantu bezwe intando kaNkulunkulu, bezwe lokho uJehova akufunayo. Nxa sikhangela le ndoda ethiwa ngu-Amos, esigijima namhlanje sikhangele encwadini yayo, ingeyinye yabaprofeti ababizwayo ngendlela eqhakathekileyo. U-Amos nxa ulandela ibizo lakhe litsho ukuthi khona burden bearer, umuntu othwala umthwalo. Ngamanye amazwi u-Amos ulomthwalo awuthweleyo okumele awulethe phakathi kwabantu. Ngumthwalo bani othwelwe ngu-Amos na? Owenza ukuba abe lebizo elasebeka kangaka, kuthiwa is a burden bearer, uthwele umthwalo. Kulo mthwalo awuthweleyo u-Amos okumele awulethe phakathi kwabantu. Imeseji ayithweleyo u-Amos yimeseji eqhakathekileyo, indaba eqhakathekileyo okumele ayilethe phakathi kwabantu, yilokho elebizo elesabeka kangaka, a burden bearer. Ibizo lakhe u-Amos lethula lokho akuthweleyo okumele akulethe phakathi kwabantu.
Nxa sikhangela abaprofeti, a prophet is not a man pleaser. Kasuye muntu othola udaba oluthokozisa abantu. Kodwa umprofeti uthola udaba oluqakathekileyo oluvela kuJehova. Ngoba uJehova kathokozi ngabantu abaphakathi kwesono. So umprofeti kasuye muntu othola indaba encane, kodwa ngumuntu othola udaba olwesabekayo oluvela kuJehova. Ngoba ludaba olutsho ukuphila kwabantu, kumbe udaba olutsho ukufa kwabantu. Umprofeti ngumuntu oqakathekileyo oletha indaba kaJehova ebantwini, emhlabeni obhubhayo, umhlaba osesonweni. Umprofeti uthwele indaba esabekayo etsho ukuphila kwabantu. So kangeke abe yimani pleaser umprofeti. Kumele alethe indaba injengoba injalo, ngoba uthwele indaba evela kuJehova. Nxa ukhangela inkambo ka-Amos, nxa ufunda ku-Amos chapter 7, ivesi ngelika-14 lo verse 15, uthi yena u-Amos lapha ekhuluma lo Amaziya. U-Amos wasephendula u-Amaziya esithi, kangisuye umprofeti mina, futhi kangisiyo indodana yomprofeti, kodwa ngingumalusi lomhlanyeli wezihlahla zephane. Inkosi yangithatha ekwaluseni, yathi kimi, hamba uyechumayela ebantwini bami u-Israyeli. Nxa sikhangela u-Amos lapha, uthi yena kayisuye umprofeti, njalo kayisuye indodana yomprofeti. Ngamanye amazwi, azalwa khona kakula abantu abake baba ngabaprofeti, kodwa wayengumuntu owelusa izimvu ekhonale egangeni. Kodwa uThixo wamkhetha ngendlela ephakemeyo, wamletha ukuba athathe indaba eqakathekileyo ayise phakathi kwabantu. Nxa ulandela imbali ka-Amosi, yayengasiyo ndoda efundileyo, wayengasuye muntu owahambayo ezikolo wayafundela imishini. Wayengumuntu owayeselusa egangeni, wayengumuntu owayeyifama, kodwa uThixo uyamkhetha ambize ngesikhathi esifaneleyo. Babekhona abantu ababefundile, mhlawumbe bafunda lezinto zemishini, kodwa kabazange balethe udaba lomprofeti ngaleso sikhathi. uThixo uyakhangela okhona egangeni osekwaluseni, ambone fanele ukuba kasoze abe yimani pleaser, kodwa uzathatha udaba oluqakathekileyo ayeluletha ebantwini. Uyabizwa umprofeti u-Amos ekhona legangeni eselusa izinyamazana. Uyabizwa ngendlela ephakemeyo ukuba lethe udaba phakathi kwabantu. Nxa ekhona legangeni wayefunda izifundo eziqakathekileyo ezikaJehova. uJehova ungumdali. Nxa ehamba phakathi kwezintaba wayebona okuqakathekileyo okuyindalo kaJehova. uThixo uyambiza ngendlela ephakemeyo amlethe ukuba alethe udaba ebantwini, ngoba uThixo kenzi ulutho phakathi kwabantu engazange wathumela abaprofeti. uMosi laye wayeseMidiyani for 40 years eselusa izimvu, efunda ngendalo kaThixo, ehamba loThixo ekhona legangeni. Uyabizwa laye ngendlela ephakemeyo ukuba lethe udaba phakathi kwabantu. Uyabizwa u-Amosi ukuba aye ko-Israyeli ayeletha indaba eqakathekileyo, ngoba abantwana baka-Israyeli babengasamazi uThixo, sebesenza abakuthandayo bekhonza izithombe.
uThixo uyamthatha ekhonale amlethe ukuba alethe udaba oluqhakathekileyo phakathi kwabantu. Sithilo ukuba umprofeti kasuye muntu othokozisa abantu ngeze, kodwa uqamba isono sinjengoba sinjalo. Ngoba abantwana bakaThixo bafanele basindiswe babe khona ekhaya. So umprofeti kalandaba lokuthi abantu bathokoze ngeze, kodwa uletha indaba kaJehova injengoba injalo. Banengi abaprofeti esibafunda eBhayibhelini, abanye babulawa ngenxa yodaba abaluthweleyo. Nxa sikhangela uJohane umbhaphathizi, waqunywa ikhanda. Kungani waqunywa ikhanda na? Ngoba wayekhuza isono. Abaprofeti ngabantu abathwala udaba olukaJehova lunjengoba lunjalo, baluse phakathi kwabantu. Awumelanga badaluthe indaba abayithunyiweyo, kodwa bafanele bayilethe injalo ebantwini, ngoba abantu bafanele basindiswe. Nxa ulandela imbali lapho uAmose ebizwa, abantu basebekhonza izithombe bengaselani loJehova. uThixo uyambiza uAmose emthumela ebantwini abangasamazi uJehova, abakhonza izithombe, abenza konke abakuthandayo. Uyabizwa uAmose ngendlela ephakemeyo, kuthiwe kahambe ayekhuluma indaba. Lanxa bezamphatha kubi ngoba iletha indaba kaThixo, kodwa kumele ahambe kunjengoba kunjalo. Lanxa ezaqunywa ikhanda kumbe uzabulawa, babulawa abaprofeti abanengi, kodwa ufanele alethe indaba injengoba injalo. Ethemba uThixo engathembanga lutho. Siyababona oStefani bakhandwa ngamatshe bethwele indaba kaJehova beyiletha ebantwini, ngoba abantu bafanele basindiswe. Nxa ebizwa uAmose, uyasuka koJuda uyaqonda ko-Israyeli, uyachiya imihlambi yakhe ayeyelusa, uyachiya itrade yakhe ayephakathi kwayo. Usele special calling okumele athathe indaba ziyefika ebantwini ezivela kuThixo. Uyachiya imihlambi ahambe ayethatha i-assignment ayiphiwe nguJehova. Uyahamba aqonde ko-Israyeli ukuba ayebizela abantwana bakaThixo baphendukele kuJehova. Nxa bephenduka, kodwa nxa besalela ezonweni zabo, uyabayekela benjalo. Kodwa indaba imele ifike kibo, engabi khona oyakufa engakwazi. Kodwa bonke bafe besazi ukuba uJehova utheni phakathi kwabo. Uyasukuma umprofeti ayekhona ngale eBethel, lapho okwase kukhonzwa khona ithole. Abantwana baka-Israyeli abakhitshwa eGibhithe benzelwa nguThixo umusa omangalisayo. Bahamba la enhlane babona imisebenzi esabekayo, kodwa basebebuyele bakhonza ithole eBethel. Uyasukuma ayekhona ngale, ayephakathi kwabantu abanjalo asebelenkolo yabo ephambene lenkolo kaJehova. Ayehlala phakathi kwabo, ayekhuluma indaba kaNkulunkulu. Ngabe bayayithanda, ngabe kabayithandi, kodwa umprofeti umele ayikhulume. Is a burden bearer, kumele athwale umthwalo, ahambe njalo ayekhuluma indaba kaThixo. Kwase kukhonzwa izithombe ko-Israyeli.
lasendaweni zonke eseduzane abantu babekhonza izithombe bengalandaba loThixo. Ngoba ingeke uThixo ababhubhise engazange abatshele. Uyathumela umprofeti uAmosi, uyabizwa ngesikhathi esifaneleyo, kahambe ayekhona ngale asebekhonza ithole, ayebatshela ukuba ukhona uThixo owadala izulu lomhlaba. Uyahamba engenakho ukwesaba, ngoba uThixo ezakuma laye, ezaba ngumvikeli wakhe, onguye ozamgcina. Uyahamba enjalo aye phakathi kwabantu, ayebatshela lokho okubakhathazayo. Nxa sebengabantu abakhonza izithombe, malibongwe izulu, ngoba uThixo kenzi ulutho engazange athumele abaprofeti. Kenzi ulutho uThixo engazange athumele izigijimi ziyetshela abantu. uThixo ulothando olumangalisayo. Lwebonakala uthando lukaThixo, ngoba engakaze enze ulutho kufanele abantu baqale batshelwe. Engakaze abhubhise umhlaba onalo esiphakathi kwawo. Abatshumayeli bazahamba endaweni zonke, lezi ncwadi ziyathunyelwa ebantwini bayebala bezwe ngoThixo. Engakaze abhubhise umhlaba, leli vangeli liyakutshunyayelwa. Liyahamba endaweni zonke, liyatshunyayelwa emarediyweni, liyatshunyayelwa kuma-television. Izincwadi ezibhaliweyo ziyahamba phakathi kwabantu. Abantu bayatshelwa ngoThixo ozayo masinyane. Engakaze eze, abantu bafanele bezwe bonke. Nxa sifunda incwadi kaGenesis chapter 19, Genesis chapter 19, ivesi ngelika 1. Ingakaze ibhujiswe iSodoma leGomora. Ivesi ngu-1 ithi yona, izithunywa zenkosi ezimbili zafika eSodoma sekuhlwile. Abantu beSodoma basebesazakala ukuba basebephila impilo ephambene lentando kaThixo. Ingilosi ezimbili ziyafika eSodoma sekuhlwile. Ngesikhathi esikhethekileyo, nxa kwasekuhlwile, abantu bonke sebesenza ubuchapha ababaziyo. Izithunywa zangena eSodoma leGomora. Zafika eSodoma ngesikhathi esikhethekileyo, ukuyabona ukuba abantu beSodoma lokho kukhulunywa ngabo kuliqiniso na, ngoba basebesenza ukuphambene lentando kaThixo. Ilanga litshonile, nxa kwasekuhlwile, abagqoke ezimfitshane sebegqokile, abenza abakuthandayo sebekwenza. Zangena izithunywa eSodoma leGomora. Nxa ufunda indaba, uyagijima uLothi phakathi kweSodoma ukuthi abantu abaphume iyakubhujiswa, kodwa balela eSodoma. Nxa ufunda iBhayibheli usiya phansi emadabu kakusa, izingilosi ziyambamba ngesandla uLothi ziyamkhipha eSodoma. Lana izulu yabhujiswa iSodoma. Kodwa uThixo bathandekayo kenzi ulutho engathumelanga abazisi. Zafika izithunywa eSodoma. iSodoma kayizange ithunyelwe abatshumayeli balapha emhlabeni, kodwa kwehla ingilosi ezivela ezulwini. Zangena phakathi kweSodoma. uThixo kenzi ulutho engathumelanga abazisi. Nxa ufunda incwadi kaJona
izakutshela ngomuzi waseNiniva. Wawusonakele, sebephila phakathi kwesono, bengasela ndaba loThixo. uJona uyathunyelwa khona ngale phakathi komuzi waseNiniva. Malibongwe izulu, ngoba iNiniva yezwa uThixo ekhuluma phakathi kwayo, yaphenduka. uThixo olothando olumangalisayo, nxa iphendukile iSodoma, bazila ukudla, bakhuleka. uThixo wayithethelela umuzi waseNiniva, ngoba bavuma iziphambeko zabo. Lanxa uJona waphuma waya ngaphandle komuzi, wafisa ukubona iNiniva ibhujiswa, uThixo uyakhuluma laye ukuba wena Jona, khala ngesihlahla esitshileyo ongazange usithelele, ongazange usihlanyele. Kukanganani abantu abanengi kangaka abaphakathi kwedolobho leNiniva, abantu abangaziyo isandla sabo sokudla lesokhohlo. Angingeke mbathethelele na nxa bephenduka? uThixo uthena, ngiyabathethelela, bavumile izono zabo. uThixo hlobo esithandekayo, kasoze enze ulutho engazange athumele abazisi. Abatshumayeli bayahamba, abaprofeti bayahamba, izincwadi ziyahamba, ivangeli liyatshunyayelwa, abaphendukayo bayaphenduka, bayamukelwa embusweni kaThixo. uFaro engakaze ayephela olwandle olubomvu, wathunyelwa uMose, wayakhuluma laye. Kwehla lezinhlupho phakathi kweGibhithe ezinengi ezazidinga ukuba uFaro aphenduke, kodwa wayenza yaba lukhuni inhliziyo yakhe, kazange aphenduke. Siyambona esiyaphelela olwandle olubomvu, ngoba uThixo kenzi ulutho engazange athumele abazisi. Zehla izinhlupho eGibhithe ezazidinga ukuba uFaro aphenduke, leGibhithe lonke liphenduke, kodwa balela ezonweni zabo, bayaphelela olwandle olubomvu. Nxa sikhangela iJerusalem, ingakaze ibhujiswe ngamabutho eRoma, uKristu wayekhulumile. Nxa ufunda iGreat Controversy, kule ndoda eyatshumayelayo yahamba phakathi kweJerusalema for 7 years, ebatshela ukuba umuzi uyakubhujiswa, kodwa le ndoda bayibamba bayibulala. Kodwa lezitalada zonke eJerusalema imemezela, kodwa abantu balela ezintweni zabo, babhujiswa phakathi kweJerusalema. uThixo bathandekayo, kenzi ulutho engazange athumele abazisi. Wona lumhlaba esiphakathi kwawo uyakufika emaphethelweni, uyakubhujiswa, kodwa ungakaze ubhujiswe, uThixo uthumele abazisi. Baphumile abatshumayeli, bayatshumayela endaweni ezitshiyeneyo ngokuphela komhlaba wonalo esiphakathi kwawo. Kodwa lanamhlanje banengi abangakholwayo ukuba umhlaba lowo uyakufika emaphethelweni. Njengabantu beSodoma abangazange bakholwe ukuba iSodoma ingabhujiswa, banengi abantu abazafela lapha emhlabeni, bafele ezonweni zabo, bengazange baphenduke.
kodwa ilizwi likaThixo lifikile phakathi kwabo. Malibongwe izulu ngalabo abavumayo, abathi nxa besizwa amazwi kaJehova bachiye izono zabo baphendukele kuNkulunkulu. uJehova uyathethelela njengalabana baseNiniva bathethelelwa. Yayimele ithunqe iNiniva njengeSodoma, kodwa ngenxa yokuba baphenduka abantu, uJehova wabathethelela. Lakona lumhlaba esiphakathi kwawo kuyaba lomgango. Abantu abavumayo bazathethelelwa, abalela ezonweni zabo bayafela ezonweni zabo. Kasoze Enze ulutho engazange athumele abazisi. Abachumayeli baza kuchumayela, abahambisa izincwadi bayahambisa izincwadi, abaphendukayo bayaphenduka. Malibongwe izulu ngoba lilothando olumangalisayo. Nxa ufunda incwadi kaAmose chapter 2 iverse ngelika 12, uthi yena lapha, kodwa lawanathisa iwayini amanaziri labatshela abaprofeti ukuba bangachumayeli, ngenxa yokuba abantu sebefuna ukuhlala ezonweni zabo. Baze banathisa iwayini abantu okuthiwa ngabanaziri ababekwe eceleni ukuchumayela udaba lwevangeli, batshela abaprofeti ukuthi bangachumayeli, ngenxa yokuthi umuntu ufuna ukwalela ezonweni zakhe. Lanxa kunjalo, abaprofeti kabasoze bathule, bafanele bamemezela indaba, ngoba umhlaba ulengele egodini, abantu bayafela ezonweni. Abaprofeti labachumayeli bafanele bachumayele, abantu baphenduke babhabhathizwe. Nxa siqhubeka ngendaba yethu, uJesu uyakhuluma ngokuqakatheka kwesiprofeti encwadini kaMathewu chapter 24 iverse ngelika 15. Uthi yena lapha, ngakho nxa libona amanyala encithakalo akhulunywa nguDaniel umprofeti eme endaweni engcwele, ofundayo kaqedisise. Ngamanye amazwi, nxa libona lezi zinto zigcwaliseka, iziprofeti zigcwaliseka, okwakhulunywayo ngabaprofeti kugcwaliseka, uJesu uthi yena ofundayo makaqedisise, ngoba izinto ziyakufika emaphethelweni. Nxa uJesu wayesevukile ethuneni, incwadi kaLuka nguchapter 24, engakabuyeli ezulwini, Luka chapter 24 iverse ngu-27, uyakhuluma labafundi bakhe lapha. Ithi yona, esusela kuMosi lakubo bonke abaprofeti, wabachasisela emibhalweni yonke izinto eziqondene laye. Ngamanye amazwi, wakhangela isiprofeti esasikhuluma ngaye, wabachasisela konke okusembhalweni. Yikho ethi yena ofundayo makaqedisise. Nxa libona lezi zinto zisenzakala, ofundayo kaqedisise. Uyakhuthaza ukuba abantu bafunde isiprofeti. Nguyenalo uJesu othumela uGabriel ukuba eletha udaba kuDaniel, ayemchasisela iziprofeti zokuphela kwesikhathi. Nguye othumela uGabriel
kunceku yakhe uJohane ukuba ayemchasisela ngokuhamba kwesikhathi ngeziprofeti zokuphela kwesikhathi. Incwadi kaDeuteronomy chapter 29 ivesi ngelika 29 ithi yona okufihlakeleyo ngokaJehova, kodwa konke okwambuliweyo ngokwethu labantwabethu kasila sizatho sokuthi kasikwazi khona kulotshiwe embhalweni. Ngoba ithi yona okufihlakeleyo hayi ngokaJehova, kodwa lokho okwambuliweyo kwalethwa embhalweni ngokwethu labantwabethu kumele sifunde sizwisise ukuphela kwesikhathi, ukuba uJesu yeza masinyane azoqeda imisebenzi yonke yalapha emhlabeni. Umhlaba esiphakathi kwawo uyasala ungamanxuwa. Konke lokhu kulotshiwe embhalweni, kulotshiwe eBhayibhelini. Abaprofeti bakhulume ngakho, labachumayeli bayakuchumayela. Kakula muntu othi yena uyasala engazwanga. iBhayibheli ikhona ukuba ubale uzwe isiprofeti. Obala isiprofeti ngomthandazo uyethekelelwa izibusiso ezesabekayo, ngoba imfihlakalo kaThixo iyambulwa ngazo zonke izikhathi. Nxa ekhuleka efunda iBhayibheli, uThixo uyamvezela imfihlakalo. Malibongwe izulu. uKristu wapha izibonakaliso zokuza kwakhe. Engakabuyela ekhaya, wamekha sure ukuba abantu kabasali besemnyameni, kodwa uyaletha izibonakaliso. Yabona ngezindlala, yabona ngezimpi, kuhlale engelaphekiyo, lakho konke okukhona sizwe sivukela isizwe. Waletha konke ukuthi abantu bangasali emnyameni, kodwa bakwazi ukuba umhlaba uyafika emaphethelweni. Abe sethi yena, nxa libona zonke lezi zinto zisenzakala, lulamisana amakhanda yenu nibheke phezulu, ngoba umbuso kaThixo useduzane. Nxa libona konke lokhu kugcwaliseka, amakhanda kawalulama akhangele phezulu, ngoba isikhathi seduzane. Kumele sibale sizwisise. Abantwana bakaIsrayeli bafunda imbhalo bangayizwisisi. Kazange bakwazi ilanga lokuhanjelwa kwabo. Baba phakathi komnyama owesabekayo. Mhla behanjelwa kazange babekwazi. Namhlanje mhlobo othandekayo, kawukho emnyameni. Konke kwambuliwe emibhalweni. Abachumayeli bayachumayela, umhlaba uyafika emaphethelweni. Kufanele ukuba ululame ukhangele phezulu ukuza kwenkosi okumasinyane. Malibongwe izulu. Ngabazathi nxa befunda lezi ndaba bakhangele phezulu, badele konke kwalapha emhlabeni, balandele uJesu, bayakuthola kusindiswa ngegama likaJesu. Umhlaba namhlanje usebuthongweni, phakathi komnyama osabekayo ngokuzikhethela kwabo abantu, kodwa udaba lukhona luchunyayelwa ngazo zonke izikhathi. Malibongwe izulu, ngoba iBhayibheli ithi yona thina kasikho emnyameni, ukuba si-overtakwe izinto lezi njengesela, kodwa konke kucacile kithi, kwambuliwe kithi. Abantwana bakaThixo bafanele balulame bakhangele phezulu, ngoba uJesu yeza masinyane. Mhlobo wami othandekayo, uyabizwa ekhaya. uJehova uyakubiza. Ukusindiswa kuseduzane. Kudinga omama labo baba abazadela okwalapha emhlabeni, bakhangele phezulu, balindele uJesu ozayo, babhaphathizwe egameni likaJesu, balindele khala kwethilongo lapho uJesu eza kumemeza.
Awufisi yini ngosuku lwanamhlanje kwamukela udaba lwevangeli ulindele uJesu ozayo? Nxa kuyisifiso sakho kasikothamisa amakhanda sikhuleke. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyakubonga ngendlela ephakemeyo ngoba kawusoze wenze ulutho ungazange uthumele abazisi. Bandla lakho mhlaba wazisiwe Nkosi ethandekayo, cela usiphe inhliziyo ezivumayo ezamukela ilizwi lakho ukuze kwelinye ilanga sibe ngabasindisiweyo siye kuba khona ekhaya. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen.